khovel milar te le an bodyguard te khovel milar te nun hi an o omrwalin ke ni mi pa ngai te nun a hian a him lovin boy thlang na tam tak awm ve thin nge yang le mi pui ma a anin lan don te an wa chwa don te in bodyguard an shwai nge te angai thin heng an bodyguard te wangin then kha chu an nun na a him pha a bodyguard nei lo awanga van doi na tok milar te po an lo om to thin ani ole tu milar in nge veng him tu nei tha a tu te nge an roi tu bodyguard te nge lo om ber I lo thirang pakhat na Angelina Jolie Hollywood film star Meltha Angelina Jolie hian Billy ti bodyguard a hoa Billy hi bodyguard ani ma hian British Army a kumsom ni pasari lai lo thok to thin ani mi huai sen tak ani a Iraka sipaya a omlai pon lelam sipai ten arukin sniper nen an omna kem kap turin an rontin ruti an shatin ama in pumpek na awangin lelam sniper te omna an shat thei pha ani he an tho ro pui em awang hian England lalnu choi moina po adong he nge Julie po hian aring hle a afa te nen po anin nelin anin kom ngai hle ani bodyguard mai ba ka naw om tu po ani telbok Brad Pitt le Julie te nupa anin then po khan Julie lama tangklat tu ani Billy Homan hi kumkhata US dollar million ni vel ani panni na Rihanna po hi bodyguard tam tak nena om thin ani a performance anei don phei chuan mi panga te arwai thina smart takin a in cheitir khlap zelbok performance anei lawa len chua pa nga ya chuan guard pani chau a ho thin Rihanna bodyguard ni hi thil ol ai lo tak ani ve nge yang a perform zo a chau deuh phei chuan puak angai thin a party kal holamte vur atlak la ya chua angai changten a in puak tir nge thin bok a perform la ya mi pui kara a chuk donin agate a in pungpulut tir thina azai thin chu wangin Rihanna gat ni tur chuan ngai thiam na tam tak nei angai don hle ani Rihanna hausakna hi US dollar million zaruk vel zet ani awangin atan chuan bodyguard te ven himna hi amamo le zwal kan ti theyang chu pathumna South Korea President Moon Jae-in a bodyguard hi khovela bodyguard larpol tak ani a president kyanga hian omreng thin ani aming chu chayang je ani President Zinvale len chua apyanga azui reng thina wangin media te pon an mer shatin an ngai sak thale relote a internet a athalak le achungchang zena chuan hun alwana sa hle a gadlar tak aron ni pha tabok kumsom thum pakomi ni in commando sipai ani a South Korea sipai en kolna mun bi ka kumsom vel lo thok to thin ani nupui fanaw nei ani a fanu pani anei atak sapiana moya a mela that awang hian film star atana som tu po anei nual mai chelamatang ngai ventu le wartu anga azwal bok palina Kim Kardashian model ni bok business woman ni bok millionaire ni bok in hetiang bodyguard a ho thin ti chu thil om ve tak kan ti theyang chu mi puite la hian an thu soile nundan te kan lo thlir zuin kan lo ngei ven na sat mai thin bok si a kimi hi mi frang ve tak ani a social media po amang na ve hle thin a thil ti tur le kalna turte soin alen chuana vela po a life pe ve hle thina a thum no man chumi za ti le asum man dan te a hausakna te hi soi nuam ati ve hle thin bok hetianga mi frang tak ani a athil ti te soivel a hmana wang hian vandoi thak takin sangni le som paruk khan kimi hian to swal alo tok to thin ani hemi tum hian million soman azungbun an ruk saka hemi nuwa tang hian bodyguard ho in bodyguard pel lo chuan a chuangam to thin lo a bodyguard roiman hi kumkhata million sari vel aseng thin pangana Floyd Mayweather hi michak tak boxing thiam em hlo nei lo ama ronti boy tu te chu nevek tura kan ngai ani nge yang le khovel point chakle huai sentia kan shia tani ma se ama veng him tu tur palian deu bodyguard a ho ve nual mai a hausain sumpo amang na sa thin hle a thilman to le changkang tak ngai sang chi ani anei na thin bok nen a thil nei te po aman to chingat ani bok
na len chua te hian sung fai tam tak ke nga leng chuak thin mi ani hetianga bodyguard tam tak ten an veng chungpon sangni sompuriat April kha khan tu ti sherloin silai nen tha tum tu alo nei to thin ma se vaneya engma hliam loin oma agat zinga pakhachu silain akeya an ka fu thung heng agat te hian anun an hum sak kan ti thayang chu agat te omlo se ama kha an ka fu nge rin om parukna Mark Zuckerberg Facebook din tu Mark Zuckerberg po hi bodyguard ne na khosa thina ni ani hi khovel mi hausa top 10 zinga po tel phachin ngat ani boka po na chua hian agat nen lo chuan an chuak ngai lo hetia pon a chua vela bodyguard aroi hian ni khata dollar sing ni vela seng thin khovel mun sang sanga in nei ani a in le lo veng him tu home security le ama veng him tu bodyguard thatak ada vek bok a chen tam na ber a ina phei chuan gat som paruk lai ada ani Zuckerberg hi mi film khur tak ani awa chwa don te hian aga ten akal na tur hi mem engkong hinge hima thazok ti le ami hmu tur hi eng angmi nge ani boina nei to thin ani em mitha ani em ti te a in diktir ma sakhap zel ani pasarina David Beckham le Victoria Beckham England no patuak in me tak David Beckham le Victoria Beckham te po hi bodyguard nen lo chuan pon an chuak ngai meu lo Beckham atak hi chuan mun tina veng tu nei renga chua hi nuam ati lem lowa an chung kwa a hlim tak le zelen taka veng tu omlowa len chua chak thu te a post thin ani ma se an fa te tan le an chung konun himjok nan heng bodyguard te hi roi nge nge yan ngai si a an fa te school kha le ho po gat nen khapin an chuak thin sangni som pakwa kum thar khan an in pakhachu ruk rute an lo lu ruk wangin hemin nu atang phei chuan bodyguard hi ama aya aleta tamin adatira veng him tu atan uipo avul tir bok pariatna Kendrick Lamar Grammy Award le Oscar Award te lodong cheu to thin American rapper hlotling tak Kendrick Lamar po hi bodyguard nen lo chuan po na chua ngai lem lo ani Lamar hi lo manza sunga pali lai lodong to ani bok a bodyguard hi palian le hrol tak ani ama alo palian vaksi lova agat pa ne na an han kaltlan hi chuan Lamar hi nau pangte emoti mai pal ol tak ani pakwana Drake rapper hlotling tak Drake po hi bodyguard ne na chuak wak thin ani Drake hi boina siam pai ve tak ani boina atongunin hotu po anga hle chu wangin ama inven nan le ama hotu te pon anti boy po a him theinan bodyguard tam tak arwai thin anzara po voi tam tak a him pha bok sangni son pania po khan New York night club pakhata Chris Brown en anin ti boy cham nge nge heti lai hi Drake le Rihanna te in dead live velani Chris Brown hi Rihanna bial pahlui alo ni bok nen an boina khan soizui po a hlo viau hle ani kha khamin nu atang phei chuan gat hi alet ni in atipung ani ma se tuna chuan Chris Brown nen po anin rem to an thatlang to bok ole khang te kha kan han soi thei te chu ni milar ni te mi hausa ni te le thil di thei tak ni te hi achak viau ralin an nun hi achang chuan azalen lowin awaha thak do nem itivem pangai tak le zalen taka hun kan lamang thei te hi kan van nei jok dai itivelo mo